Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kisau teli kikur haga arp santrik benai rempang arjar kat kendai kilalek benai kublai yo sem ka hima meliam upa em aina manik sem halor ka jingpen urlong ka office sem ka hima meliam ban pia ya ka right sado lajem kat kum ka hukum balapan mi dauniu acting sem haga khatwai tarik rempang arjar kat kendai badai ban pendu ne weng no ya ka kerteng sado lajem kabalong kat kum ka kaipot bawanra dau menteri badai pe ya ke elaka uba BH pathauba dang ha kasngi balang jong katayo baladep ki prakor karai sado lajem kila turpok syaka office jong sim ka hima meliam ban panjing percaya na u acting sim ka hima meliam halor ka hukum ka ba open mi ha ka kharwai tarik rempang arjar khat kendai nakaliang u acting sim ka hima meliam ula pentip syaginong yalam jong ki saukur ba un bishar bat peitu bni aswa halor ka ne ka kam balaterwa dagini ki saukur Ami hang iwan nakaliang jong karai sado tenan ta masuk bijak memorandum halo ke gitu namanya. Dengan supaya memerom halo Pak Iem nama bokla. Ayang ni kita bagi saya karai saukur. Karai saukur muka patauba patorio. Keluar sado batka lendor sado. Tujuan masuk kita ingin sumban sumuk dan untuk Pak Iem muka ayang ni kata sisa kan. Imuan kemban le yang kalau ban le sisa kan. Lagi suan tempat suami kecik sumuk. Ya kata teban penduk tengim tip Andre nama bah kini kisi bami. Kini kisi bami berkata kira hakur tengi ya kata tengim tip. Dengi ngiwan subit betang ke memorandum tangan pensisa ba ai Pak Iem kita ngiwan tangan sungu buat subit kita ki. Cinta cumi ke. Lomba kini kisi kami tekarai hakur ke. Sadau lacem Andre kat kum karai sadau lacem tekan numdon. Kamdon kata kamdon ka cing sisa. Haka ba sedang tekamdon Andre hadin tekami tengi pat nakaliang cong kaya yang saya berkat bagi bakra bagi penmi bakadai karat saukur sado teng isuan sopit atau memorandum cong kita. Menek sini nakaliang cong karat sado kilawan ra kini ke memorandum hakabai dei bat ka jingpen sisa hakabai dei ketika karat sado saukur. Di nakaliang cong ni ke himaru milayo lang ka memorandum nakaliang cong tu kirat sado lajam. Di hakabai dei ni kam nakaliang cong ke himahi ngan bisar benia swa yang sepenmi ba ya ka ya karai ke badai long karai hadian kan di long iba menta long ni layo memorandum na boro alian di ingin haban benia ya kita